reka nzimbanze nshimire mwebwe muri hirya no hino mukaba mudukurikirana kuri Afrination TV n'igikorwa cyiza mwakoze. Ubu ngubu tukaba tubafitiye umutumirwa uturutse mu gihugu cyo hirya cy'abaturanyi, akaba tuzaniye amakuru ari ibintu byagiye kutubaza. Reka nze dutega amatwi maze nuko tumubaze byinshi agiye kudukorera muri uno mugoroba. Nshuti mukomeje gukurikirana Afrination TV, ndabashimiye cyane aho muherereye hose, haba muri Afrika, Amerika n'Iburayi na Australia, Asia. Uyu munsi tubafitiye umutumirwa, ndagira ngo tuganire ku kintu kijyanye na coronavirus kuko ikomeje kwica abantu benshi mu hantu henshi hatandukanye mu isi. Ndagira ngo tuganire nawe atubwire uko abyumva. Mbere yuko dutangire kabanza twibwire. Murakoze cyane kuntumira kuri Afrination TV. Nitwa Joseph, nkaba ntuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urakoze cyane Joseph kuba witabiriye ubutumirwa bwacu kuri Afrination TV, kandi kaze kuri studio ya Afrination TV. Murakoze cyane kuba mumaye kaze kuri Afrination TV. Murakoze cyane. Turagira ngo tuganire ku kintu kijyanye na COVID-19 coronavirus. Kubona muri iki gihe abantu bari gupfa cyane biraterwa n'iki? Ku kintu kijyanye ni COVID-19 mbese urabona hari umuti wazaboneka kugira ngo abantu bagabanyuke kuba bapfa gutya, cyangwa se nawe hari ukundi byumva? Turagira ngo tubwire uko bitekerezaho ku kintu kijyanye na coronavirus. Murakoze cyane. Reka tubanze tuvuge ku bintu by'urukingo rwa coronavirus. Urukingo rero nago amakuru tuyafite neza cyane, n'ibintu bizafata igihe kirekire, ariko aba bantu bari kugenda baruzinga ubuzima bwabo bari gupfa bitewe n'ino ndwara n'ino virus, bagume kwihangana. Ariko natwe twebwe tuguma dukurikize ingamba za leta nyine kugira ngo ibi tuzabone bigeze ku musozo. Murakoze cyane. Joseph, uratubwiye ngo kuby'urukingo ubu ntabwo bizi neza, uranatubwira dukurikize ingamba za leta iduhereza, ariko ntabwo atubwiye ukuntu twabigenza kugira twirinde iyo coronavirus cyangwa COVID-19, kugira ngo dukomeze kuba safe, cyangwa se dukomeze kurinda amagara yacu kugira tudakomeza gushira bitewe n'iyi ndwara. Murakoze cyane. Kubw'ingamba duhabwa na Minisiteri y'Ubuzima byadufasha cyane kwirinda, tukarinda n'ubuzima bw'abandi dukoresheje ibi bikurikira: kwambara agapfukamunwa, tugakaraba intoki bimwe bishoboka cyane, tukambara ga rimwe na rimwe dusohotse, ikindi tugashiramo hagati umwanya hagati nyine y'abantu, ikindi kiruta byose tukigumira mu rugo bishobotse. Murumvishe rero ku ngamba Joseph atubwiye zo tugomba gukoresha kugira twirinde iki cyorezo, harimo kwambara agapfukamunwa, harimo gukaraba intoki kenshi gashoboka, harimo no kuba usohotse hanze ugasiga distance hagati yawe n'undi muntu, harimo no kuba twaguma mu rugo bishobotse. Izo ni ingamba ziva muri Minisiteri y'Ubuzima, ariko ndagira ngo nkubaze ikintu kimeze gutya. Hari abantu bari kuvuga ati iki cyorezo ngo ngo kiri kujyana abazungu cyane, ngo abantu birabura ntabwo kiri kubafata. Sinzi ukuntu ubyumva wowe aho ngaho muri Amerika ukuntu bimeze. Murakoze cyane. Ibintu bari kugenda bavuga hanze aha n'ibihuha, abantu bacu n'ibihuha, mwe kubikurikiza gusa mwe mugume mwirinde. Urebye ino ndwara ntabwo iri gucuzinga, ntabwo iri guhitamo uwo itwara, iri gufata abantu batirinze. Urebye cyane cyane nk'ariya muri South Africa bamaze gupfa nabo, hari abantu bamaze gupfa muri South Africa. Ni ukuvuga ngo ino ndwara nta muntu itatwara, utirinze iragutwara, nuko bimeze. Murumva ko iki cyorezo kidatoranya na hacu kugira ngo tukirinde rero tugihashye kugira ngo kitatwicira abacu. Murumva ko na za South Africa cyagezeyo, na muri Afrika mu bindi bihugu hari abantu bagiye bapfa, cyane cyane muri Amerika ho n'ibindi hamaze gupfa abantu benshi cyane. Icyo gihugu gifite abantu benshi cyane bapfuye. So nari mfite ikindi kibazo nshaka kukubaza. Iyi coronavirus cyangwa COVID-19, urabona iyo umuntu ushobora kuba uyanduye, iyo umuntu yanduye umenya ute ko ayifite mu gihe atarajya kwa muganga? Wabwirwa n'iki ko yanduye? Ni ibihe bimenyetso bimugaragaraho ku buryo wamureba ukavuga ati uyu muntu afite coronavirus cyangwa COVID-19 yarayanduye ariko atarajya kwa muganga?
umuntu wafashwe n'ino ndwara ya coronavirus harimo ibimenyetso bigomba kukwereka ko umuntu ayifite, ari byo bino bitatu dufite ahangaha: gukorora cyane, guhumeka insigane, n'umuriro udasanzwe. So ufite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo byaba bigaragaza ko wafashwe n'iyo ndwara. Urakoze cyane Joseph, atubwiye ibintu bigaragaza umuntu wanduye coronavirus, kaba afite umuriro mwinshi, guhumeka insigane, kugira n'ibyo bicurane. Ndumva ibyo ari ibimenyetso bigaragaza umuntu wanduye coronavirus cyangwa COVID-19 atubwiye. So iyo umaze kubona ibyo bimenyetso, ikintu ukora ni iki Joseph? Murakoze cyane ku kibazo cyiza mumbajije. Uramutse ufashwe n'ibyo bimenyetso by'ino ndwara iri gukwirakwira ku isi hose, ku bantu mu Rwanda wahamagara inimero 114, ku bantu batuye muri Amerika mugahamagara 911, ku bantu batuye muri Australia mugahamagara ku 04, ku bantu batuye muri Europe uhamagara 112, mu bantu batuye muri Asia ugahamagara 999. Murakoze. Urakoze cyane kuba uduhaye ayo makuru ku bijyanye na coronavirus cyangwa COVID-19. Ndagira ngo nkubaze nkawe uri aho ngaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi ahantu uherereye, ariko ndagira ngo nkubaze aho ngaho muri Amerika urabona ibintu byifashe gute ku mikorere y'abantu? Akazi karahagaze se? Baracyari mu rugo? Baracyaguma mu rugo? Bimeze gute? Tubwire uko aho ngaho muri Amerika byifashe. Murakoze cyane. Abantu gusohoka hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mperereye muri Texas, Houston, aho bisa nkaho biri koroha. Abantu bamwe na bamwe bagiye mu kazi, abandi baracyari hanze, ariko bitavuze ko biri kubuza abantu kwitaba Imana. Urakoze cyane Joseph kuba uduhaye ayo makuru y'aho ngaho muri Amerika uko bihagaze. None si Joseph, ikibazo ngiye kukubaza ngira ngo ni n'icyanyuma. Aho ngaho muri Amerika urabona uko bimeze, kandi ngo bari no kubarekura mukajya rimwe mu kazi, hari abatari barekurwa, kandi iki cyorezo kiracyakomeje ntabwo kirarangira. Ndibaza kuba bari kubarekura kandi aho ngaho muri ahantu havugwa ko hari gupfa abantu benshi cyane kurusha abandi ku isi, urabitekereza iki kuba biri kugenda gutyo kandi aho ngaho abantu bakomeje gupfa kandi bakanabarekura? Birumvikana ko abantu bamwe na bamwe babarekuye bajya mu kazi, ariko hari inshingano bagomba gukora mbere y'uko binjira mu kazi, ari byo nigeze kuvugaho mbere, nko kwambara agapfukamunwa, bagakipinga distance, urumva, bakabona bakinjira mu kazi. Urakoze cyane Joseph kuduhaye amakuru ye kubyerekeranye na coronavirus cyangwa COVID-19. Turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Namwe mukomeze gukurikirana AfriNation TV, turabakunda cyane kandi mukomeze kuyikurikirana. Kola subscribe, share to your friends n'ibindi byinshi cyane. Naho ubutaha, murakoze cyane. Ndabakunda cyane. Uyu yari umuhungu wanyu Ben. Murakoze cyane, ndabakunda. Reka ngume kubashimira abantu mudukurikiranye kuri AfriNation TV, n'amakuru meza batugejejeho bano banyamakuru bacu, nabo barakoze cyane. Gusa namwe mutibagiwe, ni update ni buri kanya, kandi mugume muri safe, stay home, 6 feet, then n'agapfukamunwa. Murakoze cyane. Tuzasubire subscribe kuri channel yacu, ni ibintu musanzwe muzi. Tuzasubire.